Образың сайбай сонун экен. Молодец, вообще классно. Üçüncü obrazı kes. Анда кез, даярдын атабыз. Айшата, кандайсыз? Жакшыбы баары? Буюрса мощный той болот. Жакшылар. Жактан кире аласыңарбы? Фуршет. Günleri 99'un neyisi oldu? Oğlum ötürüm sizin beni. Anasılar çöpüge çevirip kırıp, kırkız eline bilip, şamancılık şamlamayı, kılıçlık bizim değil, batırma sizin değil, göğüz asma soğuy, kontrolü soğuy, çözü göğe çöre yukarı. Буюрса кийинкисин сенин тоюңда отуралы уже. Бул эки күн көрө атасыңар. Ayday bolgula, akkuday bolgula, başka şubatlar iki yaş bak. Çok rahmat. Hoş gelipsizler. Sizlerin Can. Кандай эже? Жакшы. Байкуш ё. Натыры кысай калынар. Ооба. Көйнөктөр бияка чейин жетип калса эптеп пайдап барды. Негизи марттын 8 буда. Ben çarçım girgis çücerim, girgis tutup getiremeysinler. Ben sakta güt odat da kola. Құтты болыңыз, Абджахан. Рахматчым. Көптен келдер. Бүгін старыстын барын Даниэль таңып берет. Сон лентаға да видеолар жүктөбүз. Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz için en son gün sebep degende bizim dostumuz Sayko turmuş yoluna çıkıp anan en manili günün svaytini fotosessiyasını bizge işenip berip atkanda Sayko rahmat. Жақсы сүрөттөрдү кылып, ушул сүрөттөрдү экрандарда көрсөтөсүздөр. Бул жакта эмне эле болуп атат? Ушундай невеста көрдүңөр беле? Рульда отуруп, бир колу кольцодо, бир колу рульда. Надеюсь, мы ничего не нарушаем. Утро невесты у нас. Но сейчас вечер. Жаным кызым, бактылуу бол ал. Сонун сага 2 дүйнө ыраазымын жаным. Жаным кызым, бактылуу бол ал. Сонун сага 2 дүйнө ыраазымын жаным.